Inasonga mbele Injili, inasonga mbele, inasonga mbele Injili. Haleluya, inasonga mbele Injili, inasonga mbele, inasonga mbele Injili. Haleluya, inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili kwa wamama. Makofi, 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 makofi. Injili inasonga mbele Injili kwa wababa. Inasonga mbele Injili, mbele Injili inasonga mbele, inasonga mbele Injili. Haleluya, inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili kwa wababa. Haleluya, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Uhoro mwega otore ukonekana thiini wa Luka mutheru kwa murango wa gatandatu kwambiriria muhari wa 17. Injili otoria ikuonekana thiini wa Luka murango wa gatandatu kwambiriria muhari wa 17. Nake Jesu agigikuruka kirima nao akirugama handu haraganu mena aruto ake gikundi kinene na andu aingi aria moimite Judea guothe na Jerusalemu ona ndere-ini cia iria riria rinene o kuria Toro na Sidoni. Nao ni mokite mamuigue akiheana uhoro na mahonio mirimu yao, na andu aria manyamaragio ni ngoma thuku makihonio, na andu othe a kirindi kiu makienda mamuhutie, nigukorwo hinya ni woimaga thiini wake ukamahonia othe. Nake agitirira aruto ake maitho akiuga atiri, ukenari ni inyui athini, nigukorwo uthomaki wa Ngai ni wanyu. Ukenari ni inyui muhutaga riu, nigukorwo ni mugocaga ni mugacoka kuhunio. Ukenari ni inyui muriraga riu, nigukorwo ni mugacoka gutheka. Ukenari ni inyui riria andu makamumena na meyamure kuri inyuiri na mamucambie na mathukiririe ritwa rianyu ni undu wa muru wa mundu. Muthenya ucio kenai na mutuhatuhe ni undu ri igai rianyu ni rinene o iguru, nigukorwo uguo noguo maithe mao mekaga anabii. Na no riri kai muri na haroi inyui itonga, nigukorwo ni murikitie kuona kunyamarurwo kwanyu. Kai muri na haroi inyui muhunaga riu, nigukorwo ni mugacoka kuhuta. Kai muri na haroi inyui muthekaga riu, nigukorwo ni mugacoka gwithikira na kurira. Kai muri na haroi o inyui riria andu othe makamugathagiriria, nigukorwo uguo noguo maithe mao mekaga anabii